se asem na aba no onimu e na maame akusua se wa bre ne bre na onni ne bre so amfa so de a ene ono so no bre wa bre wasase wesu bia onni mfa so da wan di sinsa no. So if you give television set to people, what is wrong with it when you gift things to people? Is this the first time I'm gifting things to people? I have been, those of you who know me know that every Christmas, every occasion, every instant, I have put down 2.5 million to give free loans to people. Eye bosuman kasa. Oba ye bosuman. Eno ti na bosumi bia na obuninsa. So if today you are giving, people are coming to vote and you are giving them something, you are not. It's not buying food. I speak. If you have listened to me carefully, I say, look, if somebody gives you gift, you can take it. But allowing that gift to influence your vote is what is wrong. It's not a gift. It's allowing that gift to influence your vote. Then it's wrong. By giving gifts all this week, you think that you can bring people together and you give them water. It is not the item. It is the intention. You understand? And I don't think that I have gone around, I've spoken to them, I've met people. And that's why I'm still saying that I'm hope and trust that they will see reason with me and come along with me. Ebusuafo makwa ba no ba Nyansapo TV so. Meka Nyansapo a enyesoa ne se yesane no badwenba kwan so. Ene so obo ade adom ode ne akyeye. Ama ne yaba bepiem ewo ebo ho. Mo na bi wo ho a me ne ba bedi enkomo. Nana makwa ba. Me joshi menua. Na mpombo ko de. Obo ade na mada horoma metiapo. E do obo ade ase. Obo ade ase. Na wo na bi wo ho a ne bedi enkomo yi. Me so menim wo. Okay. Nana na odin anything. Mediane de ma o ma me papa de ma wona me pew. De ma me papa de ma. Me mpa abrofo din. Senye broni na. Na me kura me ni broni din. Me ni abrofo din o. Mediane bretu nana safo edukantanka. Bretu nana. Sie. Bretu nana de na se tafo na wo kana. Tafo. Asemu tafo hina da woroma. Na je mabusuafo ti baabi. Tia. Me ma me na nam go mozongo. Na bisusu bokrum. Okay. Ene abawa rutu ho de back ya sante na so ofi wo ho. Titafo de na se ne che abusua na tafo so ye hon ketenkete. Ye de ensoso. Asante fo no. Adwene nko a. Hu body na hu se wo hu tafo ni mobo a udi nkwan hu ntimpanyifo se. Hu tafo ni mobo a udi nkwan hu na de. Se hu a mpanyifo so hu ahwe mobo a udi nkwan hu. It is area. So sorry, I find no lie. Okay. So what I say, we meet me share ni pa no say, oh, we dey say body dey meet me abono na meet me any bibia. Master. Kwa kan hwa na be hu. Brother. Anu a sante ma dot yie. Na me hwe be ma panyini pa na hwe ne mfie. Na asem na hye no, na awurawura na oluma ho wo so. Hwe oluma asam say, ene tete no pa ne mrante bere mu a. Can ye ase ko de ha nyina be bo ne bo. Yes okay. Timi se ne ho twetwe no se. So bende. Ya ho de na duru no ya ho hwe a enyi. Sanity. Ni na me da se. Na me sumi din ni na Black Power. Black Power. Na din na me ma me ne papa de ma me ye kwabra maafo. Kwabra maafo. Nti se odwumadi pa obedi ene sen. Oh okay. Ano pe wa beto achi me. Me da se. Me dwumadi am bedi an se aba be kan abusua no e Nyansapo abusua no to ba me yasom te no entina mbai me so de se what have follow me there me show pa ta hu se mbodua me show banyu fo se oba okwa wale a woni afi no tubanche wonua oba okwa wale a woni afi no otubanche wonua na se wo kọ no mi se o ma biem se otu on fa bi nhyem okay nti bede na wadua otu ya na okura to atwene baabi otu ya se afi no beto no nti wo betu banche wo bedua na wonua medua me se wo de afi beto sanity nati atiefo ne ahwefo team legal husband me na make say eja ye mesire mo ne se Nyansapo ye kan nyansa na sebe ye nkan nsem hunu sa na de mesrem nyina ne se na nipa bebre nyina adwene se de bia ye sesa nipa ye sesa nipa
say ye studio na bi be wo studio bi be kwa bonten bi be ka anwensem bi be ka mpanyinsem enti say ne de say obi kura ehwe me na say o fi say obi a o nimde wa amakwasem amamresem ne nkyerɛkyerɛ mu a yegusu sign nipa timo bi nyana dwen say asɛ yɛsɛ nipa da bi company ni mu atre ntimi nua me da asɛ ne yɛbɛsom nti ahwɛfo so comment section ho no so on bɛgye watum a aya atakɔhwɛ comment section na me so on bɛgye wo so atum timi da asɛ nti ne de na obedo wa bai de me wa yeshu am mahwe saa so se yebɔ nkomo me de wa kyerɛ sɛ de mintimi nya wo saa o sɛ ye hwɛ tafo nyansa no okay de wo trim nyansa de enye de ansɛ tam ta kon to ko pam ka nyansa body na ani o sanity body kosa enti me adwuma die be pa se de ye di fia ma na awie ye anuafo na tafo de ho a na me nimu na won hye me nso na ma hye won so pa ma hye won so tafo ma hye won so pa enti eye se ye hia sa empenyefo se fan ka na se abontefo fa David enu de sanity asante ntokwa akoya ponchi ntokwa ipagya ko soro na abafo mboko sanity nti timliga wife fo nyina me na mbodua mo obi so boy dua me na mdane ese na timliga wife in de ona ye panyin da no ana me na me president o sa hwe obi bodua me na mdane se bebu obi dua so me na mbo ese ma papa Jamal dua me na nya no okay we de se me nim komo mo de ba nti wi a mete ho ono an komo kra na kam na obedi o na isi a ustadi se wo bon dua me na asante fo ase na madwene dua be na obo na nya asante fo ase de madwene ni mo kala yepe areti se papa Jamal o de na no be si ma me akosi ase wa ho sa tenti na mo bon nti dua be na mo boye nya no ye boni dua se asem na aba no onim e na ma me akosi ase wa bre ne bre na onni ne bre so amfa so de a ene ono so no bre wa bre wasase wesu bia onni mfa so da wandi sinsa no samu okay ebusuafo enne hie nkomo no menim se nananam ayi a kire ndada enne nkomo a yebedi nane se nano encheye ena ye NDC amanyokuo no ekoto aba se omokoyi nipa abo akogina emra hyebedwam ama omo nyambo a yebosumi a yebwakosim da etoso miensa enanka abato komisa ede saa nhye na agu akwam na we na nano bosumi ewo mu ada etoso nson NDC fo koto aba no na ntie a yenya ye ne se baba Jamal ene omo a omaka no akoye nima bia nsem fata omo de adamude akoma nkrofo na okoto aba ama omo no baba Jamal de ne television TV 32 inches eno na omampanyini etie no se dabi baba yehwewa ye de tumi ama wo se Ghana ambassador for Nigeria wona woda no paniso entene fi mesefo ayedai emfo tinu se na ye no amamra no wobuso nti ese dwumadi a mede ma wo no ana dibram de ma wo no magi afri onsem na ese baba Jamal akwakotwea adamude ama NDC fo amomato aba de ama no se onu mom na eduru se abato komisa hia obi se onko gina onom de ne eko ti papa ene baba Jamal ho komo ene ba bedi ene se okura odi kan de hia me on se ewiase ho ade bi a wo ye bia no obebu ho aten okay fi se maami akosu ase wa ne kunu lumba nsem ne baaye no enye obi a na wo maame ne ho ene enye obi aso ne time maame no okay na ya ne yemfa no kore ennante se ye nyina nim se Ghana ha so obi no bi gya aware mpo a ajapade ye che okay ti se mo se maami akosu ase wa so onye ware ni mpo a ebre oni lumba boy da ben ye che ajapade okay nti woni won tena tentimi nka sen na wagya ne kunu akotena 17 years mu nipa no mo so wagya awale nti 17 years ngoma ede nti se onya awale so ade na besi 17 years na wo ma enye 17 years ba matwa number se 17 years so obi yale 7 be ma yale 17 years na oda fo ma ne be ma ye adwuma dabi 17 years no timi de won kwala 7 na se na akosia se wa de ye se mode ba be bomi eno hu ne bo baba Jamal dua no ena mode bo baba ana obeka isa ye dey nti obeka ntam bo no dua na do to obeka isa ne nya no kure ti mudua na nya no se no kure dia nke ne benya ye
na se dipa di bless on faso dia adenti na baba Jamal ko yadwuma no adi bless on faso enti they say e ba se eku no mate se omo hwehwe baba Jamal nsem so mo hwehwem na ente sa modua no enya na na se nya no ye ne de ya bodua na to ena dua nya blind o kai se chema untumi ne wo hene bi bodua dua bo ko so emna mu di asem no mo se akwa nya mo se asem ne da me na apai ye hu de odifo ne ye hu de dibem so ti ase TV and number one thing evidence baby no mo pe so obi bia na eka na ya doye ohun se me ya doye net w impredo se na akoye sa doye TV na 3000 ngrofo so mu bi o man ma 3000 for the na so ono so na asem o kan ne se boni bia anim se boni o ma anka won che na bontene ma obi ahu na ne won cha ma obi a ne mpeso aso kura o ba bia o ya ambassador no ba che TV o hoda okay Eli akura wote no nkola na ho no ne trim school fees na okay tie ba ne sen na okwa akopre bibi na ho no okoche TV okay to mo che TV no omanyuma ne sen so mo koto abaman enti so o ma se Christopher ho na manya bibi a wan hye na mu ndi se baba Jamal mo bibi no wa hye o ma hye na mu ana na mo de man o che TV ni sika no mo so no ono so no mo to aba na so man no enti se ne se ye be to president die na eno so no mo ba koto no Didi Ben obecha mo mansane ato 732 nti e bi 43 nti obecha ma dodo no so okopre MP nti yo mo mbeto ama ni nyina no obecha tibia mo bia eno so ya asem da ho nti won timi nko asem eni bi mu da to bedifo bedifo but see eye chinia manyuko na NDC omo se onko but edom kese no se eye NDC for na edom kese ne se hwe na wanko na wanko gina sa MP no omo ntwen na monye nhwe mu nwie nanso omo declare ne say because say eye abato no nyame bo abosom yekusi ni de to som yensa yesa abanya wi ti se ekonkon ho ama eye special prosecutor afre no wakoho enura ena onya abe a free special prosecutor into on the say wagina say baabi on ba frɛ ne bia no kro bi e won bia o de beto dwa na say baba Jamal nya na ne be hunu Ghana ha di da be na o che say TV ni bi ene na anu ide ya nti sa asem si adanse ni ho a twa ho asem ne da adanse nti o ko che TV ni ye de ti mudua ne na nya no ai bia na nya no ti se be na madani dua ya na ni o anna manani ora se ma me nya justice ije se ono okay o se ma yemfo so mba be pa ma chewa still na munani dua no na nti se ma me de akoje se wa de se nya ona de ko court on de kan o kan bi bi onye court asem se asem o ka no kore o di uba pre mpimpo na obo tirim na ka asem na de mpiri ma obe na be panyini de ka asem si ya o fra fa no mienu nyina okay na watra se no wasiesie emre asem ne baaye no ye pe mpanyimfo atitiri se ya momodo ma no atuma siesie asem no ye nya ti de otimi ka ya ni timi ga wa for de empa ibo nyina wona nanom ho se obi di ne bless one faso na enye yedi a se so obere na wa uni so faso yedi empe di pekum na mu kalata na ewom na mu hunu se mu ye hanbofo no eno mu mpie no obi ehu se no koredie TV mi kwa mi musi ato ba che TV da wo na bi mu che fridge na o fridge bi mu che fridge na ba social media so TV ni eno de ya na bi wo in time aba ba de no nko ana aba nti se de aba so ye hu ne ye ka ti duabo ne mum na de ade ena ma no kore na pie se duabo na ma evidence apie no se me tuo sisi e na maka 100 million de amount kamla bia na so na ukojina ba bi kasi mama 100 million me no mi nu nko ho na ba dia di adanse bia ni hu ti de be kan se atese as a black power what black power di na o pese o hype no se wa ya doye ba we de 100 million me de ma kamla hye so eda so na me se fa be de achew so ti ase enti we ne se kamla da so okay obi de so na ta so mi enu so ne ma me di o Ghana ye pese ya dan no kwese nkontompo ni ya dan nkontompo se no kure ase me kure ni kwase ye frɛ no sa say Muhammad ni ambassador da free ni so wan frɛ no wan frɛ enti ye fa ka tamra ni ye ntwam na ye fa no kogina kontonkure so betima wi ni kontonkure na okay so se we ni ya abato no de ma no dia ye ma no kogina kontonkure so no nko an ono nko an kogina no kontonkure ne ye se beto amana so betima che ni pad bebre be ni nyina betima che TV amu bia ni ahwe okay
me nya de sa akunafo ho nyanka ho ti se wo boa obi a boa ne kwan so emmoa ne time a wo pri bibi okay na obofo Reverend obofo onim obofo de me bla panyi so be che me kakra me 42 aso 43 aso 45 back ni date ni age ni na me refi me bra ye nyina free so oni obofo na free se me papa free so me papa free abosu ofin so okay na obofo no free ofin so wa kiminim are why dey na se na de aba na ono okam konu ana se onka ho ne de aba se ne yire na no ye ne yire nsensem na on te there say the birthday do ya ne mpra mate na mini obofo de betima ka kire ne se mesre na timiliga wife ho ye wo lawyers ye o magistrate ani ye wo akatafo emema nyina wom emema na aka ye wo asofofo ye wo nkramufo ye wo malamfo nyina wom ye de mesre mini obofo se ni nua mo ma akora wo ye ho timiliga ai ti wo mla timiliga wife ya no ya o shit manoya mla me president o una do mani timiliga wife na me president manoya pa ya no de ya njobofo de ndia se mo anka ho dabi so o nyame nipa adin se ndo mo anka ho asem kese o nyame nipa ntia on se o twa sayentem on se sempanyifo se de o twa sa o onim se na chiachia ti se bibisi na ohu se bia o se o to ne boa sa na nyame nipa ye o okay wo ye bibi na ofi se be hawa na emwa ntempa na no watwa so na abaye ho agiman dia o pa ye ka kire o kum chacha so kum chacha so wanya so adinti kum chacha adinti no do nya so dabi kum chacha na adinti no do na din o ye so kum chacha sofo sofo awai asem sofo kum chacha odaje on sofo na ono anka mutim no dabi ade ono so ya bondu o mabu kum chacha so o ka de bonyu nyina ma no ne mba ya kum cha ni mambo ma kum chacha twanyu ma no mo no de saye what to che enti ase aso akoda meti ni din ase on timi mabiem kra timliga wife de obibia bio se mo de kum chacha de ama no ena mo de baba Jamal so de ama no se ho an kan ho biem afia so Senegal de man 1 point wa mabiem afia so Senegal so agene de na ayiso so say ayiso resign free na se mo de obi obesoro atia mu bia mo de nso de obesoro atia bia de wo mu ni say banyifo say o yi wo fo nsa wa hwe won nsa because ni nyina ase nipa nsa adan nanim say atenti huro tua woto na ko hura treja okay unim say ade a wo ye ne nye maame akohia say wa unim ni ba bia wo di maame ya tu tankuru wa mati di na tam di ni kase tam nyina so ya hye woni for the okay hwe papa yo bia wo de to obi a so ti America o papa first gate ase bomb wa to fi hoda efia so Senegal na bi free ke woni ne ho hwe no sa me kura me wo sika che no o hu ni papa fi no social media o o ya pehwe enuru me bosom dan kura enye fe enuru me bosom dan free papa fi enuru me bosom dan sa me bosom dan kura wani mo nyam chem enti ye de ya sha asante kotoko ukuma pema pembeba se wo fi se no kure car ene ya spaki me fa se train fa dodo se train fa dodo sen car no kure train ene timiliga wife ya spaki no kure train ti wa fi se untimi mfo no kure train no gina nchen okay upesa wo fro no kure car no so no kure train na no wa fo bi ni eko okay na mo untimi mfo no kure train a me fan kontompo train bia me bata ho no waso be yehye ensa mo so sin pa cross mo hu ba bia ofiri okay ya mo hu ba bia ofiri na timi ko hide dan kra ba bia wote se de be ya information ye mpantro ye ntwa ntro nya hwio ma evidence obi abeka mo ho asem no na makọ ba bia e bia me na mabeka mo ho asem a e be ba be hide dan otafo 2 years am monitor me for evidence se mo pe me ho asem aba say na ya ka se mo animu a e bia de be court yes ye pay yes ti e be ba behind dan
Oh, ne set ayi afiri ya ko handa woni papa fie ne nchen ho a. E dem obi so monitor. 2 years. So monitor keke. Monitor keke. Kum chacha so saa. O ma kum chacha so bi. Me say abrochire kura be handa ma ho. Ya monitor. Ye wosika. E dem ko ni mo de. Ei, obeba be dwone ana. Ye be din komo. Fa no kura bla o. Ba ye she otisha o chede awa so ba ye she. Ye bodu ya nyina o. Mo bodu ya ni. Ah, ye kum. Mo bodu ya kum. Ah. Eni mo ko na no hye. Ah, o se nyankopɔ kura se bɔne be kum bɔne fo. Ene de. Nti se o ye sofo na oba de a. Nti obofo de ye ni asem. Wa betim legal wife. Abatim ni ga. Okay. Na so obofo da nkasa na nka opani wa se mo tamu a. Okoka se abuja panyini. Enye no mo onzo so nsem so nkoye na yi. What am say papa yi. Ba se no so nka wanka bɔne bi o. Ane. Ah so se busuan panyini na nkoye na yi. Ne bia na ono ne maami wuye se na abuja panyini ye yanka obaye yi fefefefe. Ya fanto hoy. Na yemra baba Jamal nsem so bi. Aya na mehwe ne se de bia ka se obi na akotwe eska ma obi. Na de ono so ugiska nan. Ho na aye bone. Na wo na diska na ebre me. Maje. Ma nka se na mempe osika no. Maje asa akoye ade na ma. Nti me no mi ne ho na aye bone. Yo, the oma bribe no the oje bribe. Ye chi wo mo nyina akogye. Okay. So ta se. Ana obi a oma bribe bia no. Hu se wo obi onim sin de o de ma no. O wonim sin de o de ma no. Okay. Se nipa na okoto aba no. Ono ni kokromoti ne dia. Na wo so wutua ne ka na okoto. Ene tia mra. Se obeyesa. Se obeyesa. Ti se wo so ye mra okopre mra. Se MP de wo ye mra hye badwani. Nti woni mu mra. Nti die nti na wo kotua bibia ma obi. Nti ka wo be kura na se gidie wo ho de a are na wo promise no. Se wo ye ade we ma me a me wi a me so me yesi. Ba na me se ye hye boa ye ndi so nti no. Ono so be ka kire wo se sei. So ta se wo je akatua. Na me yana delegate mo Ghana minnim se ye chichiri yense o mo nsagu o machi ansa ne obi be ya mpia me atua ne ka boso me na wo delegate na de baro akatua be na de be ma se enti na onso oji bibi no enti no se wo fi se ye ntua ka de no anso be ka kire aban ne se yeso ye nto emfa president bi ama ye mfa mp bi ama because yeso ye ni akatua bi awa aban ba na obi so wo ha on se delegate MPs ni bi so ka ho ti se wo wa ankoto na se MP mi no kura akoto a e ma nipa ba kwa se de ono so aba wo ti wo wa anto no nti de nta so tieska MP bi na so atwa to Ghana hada kama na to hora MP bi na so atwa bi da nti e ba ne sen na wo de wutimi ko tuesika mo to kura wunka nti sen nye bone ya wutuesika ma ne se e na sede se wo so yi uba nti nye wo hye omampanyi kofo ka wo hwe wasete nem to aba sa nti e ba ne sen na wo ko tuesika ko so TV am obi se on to aba ma abra TV so wo ta ache de a so ti ase e bia wo ba wiase nyina wo de wo ya adoye wo chiche wo TV dia e ye normal ba ye hu se wo che bia kamera to so da nti oni oyi no wa bi enye enti omo a wudu se omo amoje TV no ona mo sakan sika ni bi no e so mo se dem famra kwan so ana on de so tere bia bi yente Ghana ha na anas emi yi kwasi na ntachi mu nyina di ema judges bebre na ye chi anas yana le se anas don do wan kwaje anas ma obi blabo na da no no na di blabo no ko ya anas de na no ye nti se de papa ya baba Jamal anas timi ko tuesika ma referee ni ahye kotoko waje paniti ni atia adentin ya no ntu ma has na ya ni paniti montia has nhye na what imagine aba bibi so pan okay nti anas mum no na dwen so discover da no hu kontompo no no kore ti ode be na nka wanye a ka asem bia ni ho so sese nana baba Jamal de e pan na esi e se wo ye mamo a obenye na sundwe je metimi ma baba Jamal metwena dua si bibi so anko se ko hwe ne nkratem so se oyelumba lawyer enyem bia se oye lawyer e mame na se me wo yire mu mienu na se me first wife na maye no ho ade no divorce bia ni ho na me ko fa second wife na me ye no fie aware e kura na o lawyer no uni kwan se okogina ba ko achi okay ene uni kwan se obi wa no kasa because nipa bia akura ye real na ye ne lawyer ye high court ne de koto nti sa wo ye lawyer wa no de dan krofo nsemu no sa na lawyer ye okay hwe e ma ye nkrofo bia omo ye domfu kumfo omo dom no masa kum be ma bia wa bobra me na sini ye bia oba papa onya ye be ma bia wa bobra ansini ye ye kwan ya na ofa so ne yere tia na yere aye ne bone e ma wo kwan bibiro mo fa so ye bone oba
eye bosom ankasa oba ye bosom eno nti na bosom bia na obu ni nsa okay bosom so 40 days bia etwa abo ama no nti wono so na 40 days na bo a wotwa ne ne mogya obehu nti so oba bu ni nsa na ode ye wade a betima tenase ya bodua wapa ne to ase betima gina dwa ya pa ne ho no wabodua obetimi de no oba akora ase abodua nti opon de okoye ye ni nyina no umfom oba bia ada okay so ti ase nti ema ho asem ka ana nipa no kora na modini tutankuru am oye kunafo nyankopon ni gi oba kunani ho ene be ma kunani nti adan na obi ni kuna wale mfie bebre awale bia ntokwa wom mentime ho ase wom ti se bibia ba ade nti na mugina bia bibia esi yeso nti ene lumba no kora na mo se maame na gya no ho no si ye pe obi a enka lumba na gya maame no ho lumba na gya maame no lumba na gya maame no ho anya maame na gya lumba ho lumba woni maame nyina munya Ghana fo to be de wo Ghana lumba wo ye German citizen maame ni ye German citizen enti hwan na gya no yonko ho wo lumba na wagya maame no abetena Ghana because of wo ba wo be penti na oba enti na lumba ba ananya oba enti oba ye dey se bi oba be obsa no ho yare na anya blochire na yale ablo machine papa wo enti blochire se ye poison anya blochire na ye betima asa yale papa okay wo be pede yo Ghana ayi oba entra ogan ode nanu aka nkyene se na wonya virgin to oba we virgin so enti se adenti na fine se obi agya ware a divorce letter no ene na japade o prepare no mo cheye na we papa no so kura aka kire mo se ne yira kosua se wa wati sika aware no ontimi nya ne bone na mo Canada wa nka se me yira me ne na ware agya yo so ti ase o di ni birthday ni sister years birthday o kan wa ase mo nyina na mote ho che me yira kosua se wa mati sika aware enti mo obi ntena se me ka se tim legal wife ni se wontimi ni nokura na chi a fa wonkontumpo fatana oba bi o na wodi sie betwa o tim legal wife da Nyansafo na wo ho ise baba Jamal be pa ma cha wan ye hia ne cheopa o to be ka kire wa ka kire wi so re be na wi ise ni papa Jamal woni ma me akosu se wa hwan na ni mguase aka no okura wo ye Jamal wo ye your friends Nigeria ambassador ye musa so wafu plane wa dom se kura hia wo da won bi da David enti ye ni ya sa asante kotoko wo hira ye be hira wo kan ye be dome wo papa Jamal ya bondu asa dome no se na ni mu ase se de wo pe ma me akosu ase wani mgu ase no sa no nso ni mu ah oba kunafo de yentene nsa bonkum hwe oba kunafo so okay yentene nsa bonkum enhwe oba kunafo so nana yasama etoso mienu nana onima abutrika dia yetade friend ye Frederick manu abutrika me be ka na asem se na asem ne nko ba bi enkofuku se abase medie manifi ase de matia ebe ya bakosem se obi enya okoduro wede asiu anase wode aban afa mra kwan so se omaguna nim ase wana yecha abutrika anu anu no na minim se besi se ode ombefa na minim se obesi wo na omo wasi om na enye enyumakuo kutuo enyumakuo kesi o ai na minim se besi FBI for ka ho me se na minim se besi na kote me se interior ministry o na minim se besi o so mutua 10 billion Ghana cedis omu nyina obi ade ne tenten na omu nyina why in general omu kam 10 billion on so court no see ti na bia edru court na obi abetua ne yoko betua ne de president betua ne de obi abetua ne de tufo ane so enu anu aye no samu enu anu aye no wa kire so wenyansani pa sa hwe menua se me manko school ba yemfa nyansa nkasa abutrika omu Ghana ni bia akoye te se de omu keka nyina se American aban ena wo so woni nanya ena American aban entimi mfa mra mfiri America emfa maga emma hihye sa mra no se yenni so wa ha enti yemfa ne se nipa no suspect ena ye de ato no so se ebia wa aye fraud bi ana wabu obi ana wasisi obi ye chi no a na ya man bail na afi no se court ne de ne be kwa ye de na court na afi wanya kwan so akohwe na busua matima detain nipa ne ko almost 2 months sen o hwen krata no de bai o si nsuo ne aduane kra na onya bi enti who detain for there o ye criminal na David ana one people so ye fraudster okay enti me medika be ye video say abutrika
ba bia sika no fa ne obi ogi percentage bia wo se wo si wo mo so si wo mo se bia sika na ampa se ye sende ma no a se fa bank te ne de aban betere de obetua tax obe bibia ka akwa no to ya otua tax eye bibia eti sika na mu nyina madi bi no te se si e wo se si wo mu nyina enti do ya de no ano no wo bedi nkunim so obedi nkunim e wo so di nkunim so what tete no fa ho di so sika no so no odi no sika no odi nse ade nte wo se mu di tie ni pasa ade de no ya nte wo se mu di tie ni sa enti se abrofo kura no se ye di tie obi a ye mane right eti mane ne na busuafo di nkomo ye bibia na wo mani para duane wo di tie no for de na se kum na mu pese mu kunu ana na jafade na mpese mu kofa na ana mu ko ni fie na fie mu ni bi ni tie mo ya na eye mbra kwan so wonti bibia se a ye ni tie ni nipa no e wo se mane bail okay no ba court ba report no wonti betimi aka chen say e bia week bia day bia on report no 3 times kra fine o ma the justice kakra bibi say ankoso when the tie nipa ne ko almost to 2 months exercise e dey no waye anti wo se mutimi di tie ni say di tie na mu di tie no ha aban bia ma ne contract bibia anya ne hwe enti say chema huntumi de ndie mo se ma ne contract bi ni na ma mo hwere ne mam eno de e ya aban mo no nya ma wa aban e obi na di asemato no so na wo ya Ghanaian enti ele ntro se mu di tie ni no Ghana omo madi sisi dada pa mo no omo se Ghana fo sika nyina no ade na mo ntumi nkwacho mo di tie ni omo na obi a onye kana ni hwe abrofo nyom so mkuta computer papa enyo mkuta nimdie papa say omo so according to abrofo no omo so mo di nachi mfie mienu 2 years on the study no ansa no be arrest na wonim se se Ghana si yempanyfo security tighter wontimi mfiri ukrom machi obi o ona omo wo sa nato no omo wo connection bi wo omo ko Nigeria nkwachi nkrofo ho why ana Ghana fo so madi Ghana fo sika omo akotena ho no omo nkwachi omo wayo mi mu wai wayo mi mu no mu wai mpanyifo bebre wo a omo fa Ghana sika de akotena burochire and so omo ni interpol ye kone say omo so oforiata say ye nche de na ba na ana na ye fa oforiata ma ye ne ye be fa wo ye be di teni obi ha say bi omo de na no wo hyechen ye de no masa omo di mfie mi boy ni de boy ni aha wo wadi na chief of mfie mienu na wo ka no ukrom wanya na so ukuta nyansa bia enti abutrika school be no ko ye e wo se ka aban ni ye obi a abutrika so nipa e wo se wotimi emma ne seat kura wa aban ye ma na kunya wa aban na me ka kire wo na ko de na dwene bo ya abrofo no ye die bibi ye nte Ghana ha na abrofo e de gold bless suma santehene se e ko no mre no mo fa ko ye na wo bokro no na sa ade ba ye chi ye van go jail ye jail ale na abrofo no ba ye ni teni wo mo ni eja mo ko because ade enti say on dey bi ohunim fun so abra you right na mo ko enti abutrika de na waye o metima ma one ade se wa wi obi so go hwe nkra ana wo de 2 agi obi so gisika nkra sa na mo go hwe ne se enye ne din na na enye ne din kwadu de boni na din ne nyene de enti di teni no di teni ne de di teni no di teni no nya sabe ne wo enti unye sa ne ma we nyina na akwachi na unye sa ne ma we nyina nwie ufiti ya wachi obi o sika no onye o se 10 billion onye 20 billion 20 ai yenche mo muntua next time obi entua 2020 omo di teni obi entua 2020 yo kontua 20 ayo kon 20 ayo 20 omo mo yenye obi entua 2020 next time omo ya nanti unni evidence bia na ochi nipa no editeni no e dey say abutrika say chia mo che no ne fie no ne cars nkrofo wiawia ne ne ma sisi wo ne fie ho a ana ne yere kura fa mawu ne ba bia fa mawu a wo de nipa ne ba ne ba ne back ana e dey bone nko na nipa na ya ntimi man bail na ontwe to nkun obi onye criminal che say adan oban Ghana adan ha ablofo yente ye say na man ye gold board samijan fi e ka wa bobi ne abutrika sike e ka wa bo na anu ya wo so waboka na anu ya aban ba wanya sai eso yete ha na mo che China fo se ma che China fo gold mo be yigu table so nya agro eso so sika na e commercial bank e kwaje ma no na won fa ntoto gold no wo so waboka ye to gold boka david won wo bi a ye kokwa boka da ensuo ne ye de ye david utu galamse gold akeka wo to waboka ye nche no david onenam ho se na aban ne wo so abuteka wa eden me say we be bie Ghana fo adwenem mu de hunhuna na hunhuna nipa saa ade na nse ya so mo ye investigation yan hwe it fa ese panyufo do mo tena ho a ese obi atime disika ese se light hu sika hu tv ho ani ache no obi ananam ho are o tan na se ni bire aboy ndie na waye nti amanyofo no nti na no betima ka se amanyofo no omo de ye timamfo adwene di agora na na obeka bla
ene na beka say yesi parliament ye bibi yesi ekoto ka ma MPC yesi ye yesi ye bibi abo man na wo mutimi ye ndo mutimi ye nana ye kan we ni ye hwe swame interchange na e won kratam say ka ye no omo ye no 4 lanes say Asante regional minister Dr. Frank Amwakohene e de betu ja say imprempren de saa 4 no do mutimi ye dis omo ye mienu na say omo ban no say nye mini ajaka nje mabufu ade entoma de mutimi koye na santuma na ba o metimi da ba enti say kwan no two no o contractor say bi order o kan committee no o contractor na de onye contractor o mun kan say politics why dirty game propaganda yes o mu de adwene di anya adwene di agro MPP be o man twumadi de no mka so mbe na Asante region ye na chema ntumi so mo twumadi no ndisi so be twumadi di o munye de no be ade na wo ho no enye ona be ka se ni kwa se ka Asante region minister odi sase we ba bonten ayi na mpanyimfo no se obi kase tie o ma no mo pa na se den ya na mentine ma bi ase ana adwene ne to bi a na anigi aboro so na omo nsem bi apia bonten because wo ye panyini na wo kasa ma ewiase tie wa o so ohuru kwan abefa so obekasa na se Ghana no ye kasa do so chen adwuma na o se because contractor na ye adwuma so ti ase contractor na ye adwuma so be ye tuo ade no map na mo draw ye na MPP na drum sa map no o se ye 4 lane tie 4 lane na se wa ya kodu 2 na se wa ban ya firi so a obi mebusa sa de ntina because wa ya obekasa wo ye 2 ide sa ahode wo hokra na wa anya do bia bekasa se eye boni ntina wa anye boni ntina wa anye ntu fi sa Asante region sika e fi Asante region de ko aban me ntimi fanye opa ye stop region bia se ye fa region bia sika firi obi afanye mpuntuma o region ni mu hwe ebetimi aye si Asante region sika firi e ba ntimi nya overhead we ya e de na ko so man Ghana e de asem kura ni I was some pennyfo no masa ko didi ayo amu yes bebre ndi ayo prate mi no mu didi na mwa o e ma adwene ntumlika o no kura pa na waka ayo anu na wa hwe nkwan na line na sensan won sa chi timi tafro won sa chi omu ja prate sem no to ba bi say mu de ntere ne so omu didi ayo amu omu hwe nkwan why na condition no omu nya mu tena na wi anhye wo mo na mi adwene ni na be na condition omu timi nya mu na bla de bi enu na muti ya woni me bi wo na condition kura Ghana dia da bi tem free ha ya woni me bi wo ho a mo ye mpanyimfu a mo meka asem toro kan sei ma se bi akola bi a na dwene mu nya ha me so kamla me didi watem so ti ase ade na contract de obetima ye no wa ye wa ban so aduru so na se wo free so no wa ntimi anya enye wo hye enti de ntina ba kire ba bi aba yakoduru de se ba bi aba yakoduru anya nduru ho eso e ntimi enu okay wa ntimi anya nduru mienu o ben den so wa ntimi anya nduru ho eso e na wo ya tra so e so ye tra den and the plus ya bo abaso enti no de ntina sika nya osika e Ghana sika ana e contract ya sign ana e contract ya sign enti sika so na wotua Ghana fo na etua enti wo hawo ne den Ghana fo na se etua woka enti de ntina ba kese yentimi nye ti se bibi papa bi e ba o man de yentimi nye da bi empe upasisi e ma president nso renka se MP bia no ye be cheche gas aka mo ho obeka se ye beka se ye yanyintum MP bia de oba ai oba be kan baka ne ho a ban na nkasa akoto East Legon asase asi dan ne se o mpana nkotena ho a o beka se ye ende be gi atum ba ye ka se emma na omukunu mawuo no ani mema omuyiri mawuo no akunafo no ye ntwe sika bi nto se bosome ye ntwe obi atatemila ye benya ompanyifo beka se de no be so late ya monyintum why omojino monko ai omunjai do omonye ne duru tam se ye to aba kokrometi nyo na de maame me ame dia me se me e ka me nko a enka 2028 mu obi ansore nkoto aba 2028 mu obi anse ne dem ne hwe so betuma wini president ya ba enana so de nsi enye de obu akoto o se eja abato eja abato me na me ka kire hwe Ghana ho ku mo ye ho Ghana ku mo ye ho papa ya nhwe ya daku ye beda be sore na ku asi wo Ghana na de bon pese mbinsi oh na se na ku na aba ne de nya nipa kunkum de se Burkina de ku yesi we wote se de asundwe ku nti Ghana na Burkina kura to mo ho ase na ye omo kura gashi kura matima to mo ho ase ma na ye betuma bibia kama okay so enti ya na yam trase ne yam pempanyimfo na amadwene mu bo bew na youth no Ghana ye senke eno kure pa kese adwuma bia do obi ba koto ano bia no wadiska na we taw enkan ba enfa meka ho ye hwe na nsenya de ekoso e wo kuayem koko ho sensem ya bi ama esi bebre
F wa galamsey so say ene say yes nipa no ebeto na asase be akwa galamsey because e hekoko fu say nsem a esi wo omokatwe asem be de taw ya ofiri tafo ampa no sha ase me ka je so hu ahwe mo hu tafo ni bobo odi nkwan hu body netwa adwene ne adwuma short ase ye tiga na ha wonim se koko na ban ntwa sika bia o company mo na moto na mo de akọ na ban atua moka se yakuafo sunu esu nyina ne se price no se so ate ti aban ni hunu se o te so ana o tum enso mo de koko be ye politics and this for the koko be ye politics e be kire sika mo de beto koko nyina e ma akuafo trimu ye o mo de se so na ate no where bank so ate so musu yeni ye kuta ye koko ni yentumi fa price de beton ma ne mo kwesi koko no mo de price na ba so beton ni se se de ne board ye te ha na a se abijan ho ono no watala why too much ono no person o kire o say price e be ba no ahwe so atua wo ka wo say where price na ba na say 80 million e bi o beton be 60 million ma on beti so say ye na say da bi yetiani atam sika ma se gold board se on fankoto gold ba yantima atam sika ma akuafo se omunji mfanye koko na ana galamsey ndi se ne afina be koso anya galamsey mpo president bi ka bi lima wana o se yentwa koko mu ni fanua besen lima mka bi ba Ghana de omu de aha galana nom de be ye o se de ka ko yi amfanye no mfa misunye portrefa nkoko nketenkete mfa bi nye omu fa koko asase no enya koko nketenkete ana portrefa ana kashu sa yetigada ha aburo kura ntumi fanya anwa why you ye okay abusiafo na make am say ye ne black power ye wona bi wo de bia me ka kire say politics ya mo so mo nkire so mo nkwa na ye smart ye ne yanko school no ye dwene different kura me no tenase ne yesi yemfa school nkrata asem nto na ade kenkan to ne yenka fie nyansa ene nnofo a ya nnomo a ede ehu nyansa me nnofo ama me sinyina ahye me nyini nyina ma nnofo anopa me nko school ene onom chei me hye ahye me nyansa pa so aden na se we president na o be pre dibra mo ke kan se makase sa se bo hye se ne na ene ka se ye Ghana ye short memory ya adwe no sabi ya adwe no ti na hwese overhead we 4 years yo ene da animu yesi ye betima 2 face na we 1 year akura wuntimi fa nya 4 face ni na abreso ma sign contract no contract an so yamaniska ka materials am produce ene kura na yesi say contract nko ye de ma wa wi a no yatua aka bi wa sanete so ti ase na we be ne nam a no kura be di nsa no be wi na sika no e bi ono nya I was say duabo ye duabo to parliament yemfa duabo nko parliament yemfa nko parliament ne hwe mo mbanyam tika obe soin na ndie ma okutua na snap say original wo no enzu a hohye na de ma na de gina wo asante region ma wonya man na de gina o ye takima side na ma abo kirewa na de gina wo wo soro kwa na ma inspector tise kofobia side ho no na ma inspector na de gina wo wo western region na ma su na nka na de gina wo de gina wo a fe bo hu se odin 1 year no be hu mema omanyam mafura hyehyehye because ene senka emrahye bedwam de yinsan ko na bedi hu nkomo sane e be ma onyem e ba sa so ayenhwe wo na wo humete wo de betwa 4 years afi type bo na wo food so na wo humete okay awusiafo ye ne ekuta bible kuta Quran edi nkomo no enso so de bia bone ekoso enso yesi o Christian country awusiafo ye ne black power na edi nkomo no se na esi etieno no se unya subscribe ye unya share anase on comment ya yedwumadie nya se obe subscribe na wa share ama foforo na onte ye nka no onhu ye no wono so anya bi etie no de ato ne yefun na daache bi no onso timi de abobra anase obetima hwe e de aka mfantunu kotodwe obe beto ne kotodwe na daache bi no onso timi de aka na doctors na aba no mota ye fumu operation pa nti ode tuma obe ato akone mfantunu kotodwe te no se ode abo kotodwe enche ye besolo so na ansa na ye besolo yedwumadie nso no ye bese ye hwe eye abutreka ne nsema wode atu dwa wa bra lawyers edin nsem betu dwa omde kokot se omonye sa omapede no ema omono se na nsem no esi etie abutreka who real name is Freddy Kumi
Sana Abutre Kennedy Freddie Komi has taken the legal action against the Ghana government and the US FBI over his arrest and detention. He is suing the Interior Ministry, narcotic. Interior Ministry in Ghana, dear. Ghana make come count. Once I don't know, I say you two something in crown on through material for so I want the material for the soon in the Rian Aban. Once or more. Control Commission NACO Iyoko for so Ekahobi and alleging the right violation including physical violence, interrogation, unauthorized search on his property, unauthorized akunya ye momo kwan say omomfa nhwe na japadim no and also Ekahobi. Abutreka claim he was handcuffed ye the bankawa egu ni nsa. So why dey? I say yes why a cyber fraud. Cyber fraud. And then call the born. Nti omo hwe na cyber fraud. I say the nyama so. Se kwadu no. Ti record na bon ti afna nhwemu abaye no. Na se sanity. Aha no nti ono so ade a o si wo mo no. Nti ono o kan nyina. Na se ko na medwene ho ansa. Skadi swa. Okay. Ade bi wo wa ya ta wa chi sa akobbo ketewa. By foreign against without access to a lawyer or food and water. He is seeking 10 million in compensation for the alleged mistreatment of privacy and emotional distress. The lawsuit also demands that any evidence obtained during his detention be excluded from the future proceeding. The case stemmed from Abutreka's arrest in December 2025, reportedly linked to a cyber fraud scheme targeting the US citizen. He argued that the FBI and the Ghana authorities overstepped their bounds, violating his constitutional right. Senator Ntina say, Abutreka, what the Ghana, Jumakuo no, Ako, Emrenim, and FBI for so a camera ediano. Say, Omodi, Quadubi, Ebono. Say, why a dear beer and say fata, any one say, oh ye. Na saa kwadu na echi no oma ma no kwan ene ne lawyer enhia omo de banka wo gu ne nsa e wa bra eni kwan se ko mo de gu ne nsa na japade a omo ni ho kwan omo ni search warrant bia no omo afa akunya so aye ahwehwe na japade e wa bra emra ema ho kwan ti saa kwadu no e no no de bo aban mo mpanifo se de omo yeye no entwa ye omo gu nanim ase nti yeso omo twia mpata de e de ma no na mpata de no na ye 10 million no. Is that 10 million there? Mejidi say ebeye say ye eye Jumaku for na. Omo ye FBI for FBI in 1 2 3 4 5 and to be 5 and 10 5 we say 50 and 50 ni eje. Say she ntimi ntwe 50 ni nyina wo so. One bia no one bia 10. Ti se na esi etie no nti Abutreka ensem no sana esi etie ewo Hase enedwumadie no hase na yede ebesi na meka mo say mo subscribe mo share ma afoforo so mo ntua ne yabo mu bia enhwe me a medi dwumadie mu chia me median ne Breto na Safo Edu Kantanka Black Power eka me sama yedwumadie no ekoso wano yakra mo nyame boa dasene yebesa ehia ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bia si kuro ni mu awase wadoresa Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabimo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bio tonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya